Itatanga taon, di December, sakto-sakto nga nag-fasting ak. Habang makikomunikita kini Apo Diyos, habang nagsisiga kini Apo Diyos. Damdamagak isuna, anya ba iti aramidang ba iti 2022? Kung ko na kini Apo Diyos. Ta syempre, no, anya jay planom, kayat ko nga makiflow. Kayat ko nga alam na ito yung advantage para kanyak. Kat iti word nga in my, kat word nga multiplication. Iso nga iti 2022, expectaran nyo nga dati multiplication nga mangyari di panagbiag yun. Kailangan nga biliban nyo dito Kailangan nga makiflow kayo, iti prophetic. Because itanuhan ka makiflow iti prophetic, uray no nagpintas di multiplication, haan mo nga ma-experience. Why? Because haan mo nga talaga nga inala, haan mo talaga ni-receive. Nga isumot yaramidan ni Apo Diyos kang ka itatanga taon. Kat nagpintas pa, taawan tin-specify ni Apo Diyos no anya nga multiplication. So, kayat na nga sawan, masadad adu garod, mas wider garod ti reach na. So, mabalin nga multiplication ti pamilya. Mabalin nga multiplication iti business, finances, blessings, or dagiti leaders tayo, ministers tayo, or uray ti kongregasyon tayo, or iti church tayo. Iso nga, nalawa iti reach na kat no siya excited Thank you, Lord God. Yung, kuna na piman. Kuna niya po siya, han mo ako na nga nalalakalat nga taon iti 2022 kuna na. Uray no year iti multiplication, expectaram nga adalata iti umay lata nga mang challenge iti nga ramidan ni Apo Diyos. Yung praise God, ako na the scripture, nga greater is He that is in us than he that is in the world. Amen. Iso nga anyaman dagijay, still, the multiplication, tiag function kanya tayo, amin. Amen. Karalag tayo. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Nga sigala tati makaibiyang iti dito yung service. Thank you, Father God, iti spirit of wisdom, knowledge and understanding ng trabaho. And thank you, Father God, iti presence mo latang mang saturate, iti amin nga mind, iti amin nga heart, ta amin nga mangagmi, kin amin nga may surut at may apply mi iti panagbiag mi, kanta take advantage kami kadag ito yung workout ni Jesus Christ for us. Salamat, Ama, iti grace mo in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Kahit ko nga i-share iti spirit of counsel. Isaiah chapter 11 verse 2, na-mention dito iti sevenfold or seven nga dimensions iti Holy Spirit. Isaiah chapter 11 verse 2. In the spirit of the Lord, 1, will rest on him. The spirit of wisdom, 2. In understanding, 3. The spirit of counsel, 4. In might, that number 5. Spirit of knowledge, 6. And then in the fear of the Lord, that maki 7. Isu nga kanya tayo, nga nang receive ni Jesus Christ, adda kang kanda ito'y 7. Amen. Idini-receive mo ni Jesus Christ, ni Jesus Christ iti fullness, iti Holy Spirit. So natin nagmanifestaran na ito yung sevenfold ng Holy Ghost, kat isumot lang mo tina-receive mo nga Espiritu. Amen. Karkaro iti nabaptize ang kat ti Holy Spirit, confirmation diay nga ada kang kadag ito'y. Hallelujah. Haan lang nga sa bagay, no agugrow tayo, ijay nga tagtagay sa nga makikita tayo ti manifestation na. Ngam in reality, idini-receive mo ni Jesus Christ, na-receive mo dahito yung 7 dimensions or 7 functions or 7 spirits of God. Amen. Han lang nga dito yung Isaiah de, ada pa lang yung Revelations, mabasa yung jay nga dati 7-fold nga spirit. O na jay, kaday kat jay Holy Spirit. Ngam tikak ti focus na tama jay spirit of counsel. Because kailangan kanya tayo, nga believer, nga makaunsilan. Amen? Counsel ka no, kung naman di kaway mo. Okay, agro lang ata, explain din lang basit. It is Spirit of the Lord, iti ministry na, kat empower na ka, napnuan ti dominion, dahito yung Spirit. Iso nga nung masarot ka nga kararag, umayan di Spirit of the Lord nga, uy, bangon mo dito, kararag ka, kasay. Iso na, tanong, for example, kakapsut ka, kut umaya di Spirit of the Lord, deti mang empower nga kang agbasa. Deti pa iti mang empower pa iti atmosphere. No di atmosphere kat aglaladot, no umay ti Spirit of the Lord, tumakiyas de nga Espiritu ti sadot. Aglaladot gayam. Sa bagay uray sadot, may naayon. Amen.
No spirit mo of wisdom, ikanda ka tisirib. Ta ma-fulfill mo, jay para aramid ni Apo Diyos kan ka. Amen. Hanga tayo jay lumayin ka, ngam ta ma-fulfill mo, jay para aramid ni Apo Diyos, iti panagbiag mo. Isu nga din ni Joshua, kat nag-work jay spirit of wisdom, na ikan isu na ti abilidad nga mangpalpas jay para aramid ni Apo Diyos kanya na. Nga ipanada jay Israelites, jay promised land. Amen. Kasi iti ministry, iti spirit of wisdom. Iti understanding mo't, ipakaawat na mo't, iti kinadiyos, ti Diyos kan ka. Isu nga imbis nga blur, jay panakaawat mo, agbalin nga clear, maawatam, mai-apply mo. Dahil mo't iti ministry, iti spirit of understanding. Iti ministry mo't, iti spirit of counsel, counselan da ka. Nga tigay sa unti counselan. For example, nagpa-counsel kayo niya. Nagpa-counsel kayo, kanyo urayan jay kayat yung mga isuti parwarda. Ta syempre, counsel garod. Isu nga, kitaan da, no, anya ba nga talaga tunay nga problema. Isu nga, no, istoryam, no, ibagam kanya na experience mo, ijay da nga makita, no, anya ba nga talaga itikos na. Isu nga, timaysa nga ministry, iti spirit of counsel, i-expose na. Jay sarilim. Hallelujah. Madiyo jay ma-expose niya. Isu nga ijay da ka, nga ipakita nga kastoy ti problemam. Haan nga jay kakaduam ti problemam sika, kuna ti Holy Spirit. Dehan nga machichangean nga kapanunutam, iti problema, kuna na. Or, agapu-apos ka kay ni misis mo, kasda-kasda eh. Kat no, kaunsilan na kayang ti Holy Spirit, nga ni misis mo ti problema. Di spiritual life mo, kuna na jay. Linmamin ka kanya, kasi linmamin ka matlang kiniasawam, kuna na jay. Hanay baga nga, wen, ni misis mo nga talaga ti problema. Hana kasay, iti ministry, iti spirit of counsel. Sikat, ikayat na nga transforman. Sikat, ikayat na nga apan, ije eksakto nga image ni Jesus Christ. Isu nga no, apang ka nga agdengeg iti spirit of counsel, sigurado na ito'y i-expose da ka. Kaduan, apay nababannog ka, ti kunam ka jay trabaho, ngumnugay mag-work, iti spirit of counsel, adagam ti pakita na nga, mas deeper nga rason. Amen. Ngamhanda ka nga ibabayin ti Holy Spirit. Counselan da ka, ta ikanda ka manen iti number 2 nga ministry, iti spirit of counsel, ikanda ka iti guidance. Ikanda ka ti strategy. Amen. Ta ma-overcome mo da kita. In reality, ada kanya tayo amin jay kailangan tayo eh. 2 Peter chapter 1 verse 3. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Anya ko na, God has given us everything we need for living a godly life. Kahit na ko saan, nakadeposit ang kan amin. Ngum no umay ti spirit of counsel, jay life nga adakan ka, ijay nga agmanifestar. Ijay da ka nga i-guide. Ijay da ka nga instrukan no anya ti kastam. Ta, maka-overcome ka. Tapaspas ka nga grow, tag-mature ka ti na espirituan. Day iti ministry iti spirit of counsel. Iso nga praise God. Tahan lang nga sirip tintin niya po Diyos kanya tayo. Halang nga panakawat ng uray, jay instruction, jay guidance, jay counsel, kat intinmot lang ni Apo Diyos. Jay John chapter 14 verse 26, jay amplified nga translation na pintas na ipakita jay sevenfold nga ministry, ti Holy Spirit, amplified. Wala na jay, but the Comforter, nga detoy, sino detoy? Iti Holy Spirit. Counselor, kung na nga dago si jay. Helper, intercessor, advocate, strengthener, standby. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things, and He will cause you to recall everything I have told you.
Importante iti spirit of counsel mat lang. No? Importante iti spirit of understanding, spirit of the Lord. Importante latamot iti spirit of counsel. Datayo nga believer, awan kuma iti ultimo nga basit nga abot nga umunagan iti power ni Satan nga mang distract kanya tayo. Taamin nga sides, kat uray no anyaman ti attack iti enemy, isu na ti stumble. Amen. Isu nga napintas ta covered, amen. Nagkakapsot ti bagim. No, arati sakit mo kakasay, umay iti Holy Spirit, Spirit of might nga mang strengthen ti bagim. No mat kailangan iti counsel, no kailangan mat nga talaga nga day makita nga talaga ti real nga sariling kini Apo Dios, may iti Spirit of counsel. Amen. No kahit mo mat nga ag-prepare mat para ijay nangayaban ni Apo Dios ken ka, ta ma-fulfill mo di ay Spirit of wisdom. Numot lumaslastog kan. Numot kunamon nga amumon amin. Nga abakong pa ni Pastor Rumi. Ni binihin, kakasakasay. Adati, fear of the Lord mo nga agtrabaho. Amen. Tatanong maminsan kami, adalang dyan basit nga naawatan, tikot ko na mga nalaing kan. Masadad aro tinagnagnanda. Kaya nagtultul-tuloy da pailaang. Iso nga, hangkag balin nga prideful ti sarili nga kung naman nalalayang ka kanya da. Amen. Agkambal kalata. Pipiyaki dita dada tayo sudat amang ililideran kanya tayo. Amen. Ngam kasi iti ministry da. Kat napintas ko di amplified. Timayat pa dito yung na, He will teach you all things. Anay baga nga basit lang nga portion ng amin nga banag pertaining ijen workout ni Jesus Christ. Kun, nunya jay kailangan nga adalan. Amen. Trabahon deti Holy Spirit. Hallelujah. And then, kung na jay, He will cause you to recall. Tahan mo nga malipatan, may palagip kan ka. Namaga man itakaway mo, adan samad na lipatam. Kung ang tinaduman, nudam mo nga believer, po talaga, mayat di relationship da ni Jesus Christ. Hindi no bumaybayag. Siyempre, kasla nga mumad-mad-madi, kasla nga agbalbalinan nga stagnant, kasayan, kasla awanan di fire, cut, no umay iti Holy Spirit nga agwork kang ka, ipalagip na. Ipalagip na nga napakawang ka tiyamin nga nagkurangam. Ipalagip na nga nadalusang ka, ay tenda ka ni Apo Diyos, iso nga itakder mo kidi, ituloy mo. Amen. Sublito dyan, 2 Peter chapter 1 verse 3. Okay. God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him. Iso nga dinamamuan tayo ni Jesus Christ, ijay nga nag-take place di ay. The one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Next verse. 4. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Iso nga, kita nyo kadi, mabalin tayo gayong nga may skipan gayam, dahil ito yung corruption itilubong. Kat itimot gayam, mang ipan kang kajay corruption itilubong, kajay human desires mo. Iso nga mayat no jay desire mo, dapat jay desire ni Apo Diyos ti panagbiag mo. Tahanda ka nga disibon iti enemy. Amen. Hallelujah. Because no wrong ti desire mo, no jay human nga magapgapo jay desire, sa bali, iti papanan na, makurap ka. So kita nyo, no ti desire yu kot bumaknang, ilinyayo kini Apo Diyos. Because no nailinya kini Apo Diyos, iso natin ang itid ti desire. Amen. Ngam no ti desire mo lang, kat pang sarilim, uray uston. Why? Makurap ka naman, maiadayo ka kini Apo Diyos, diayen ti madi. Amen. Next verse. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Iti human effort, kat madmadi ni Apo Diyos. Tandaanan nyo dito eh. Ngam day effort mo nga ag-respond kini Apo Diyos, kayat na. Amen. Tano'y bagat yung human effort, jay, ikari-karigatam tamagin mo dagito yung abanbanag. Amen.
Isu nga, agpray ka ti 10 hours, ta maalam jay, may nga banag, kalakas jay. Kat useless day niya po Diyos, haan gamin nga jay action mo, iti mang iparwar, iti in workout ni Jesus Christ, ti panagbiag mo, jay pamatim kiniya po Diyos. Amen. Ngam dahito yung effort mo ag-respond kanya na, gaput iti in workout niya po Diyos kan ka, dahito yung kayat niya po Diyos, dahito. Kitan nyo ka di, idi in mayon iti, grace preaching, dahito yun, medyo, nagijay managkararag dati, medyo nabawa-bawasan na jay, praying time na. Di bali, by God's grace, dajay. Uray meditation, dahil duman to pa, kung nandang madida ka evangelize na by God's grace, garon. Kasi siyempre, no kasjay, hanya dati effect iti grace kamin Imbis kidi nga grace, di nga preachingan awanan, napanan jay kinasadot. Katkunan piman, ni Paul, ijay, nga bagbagaan nyo dagi jay sadot. Kunan da jay. Because, ijay kingdom ni Apo Diyos, awan ti sadot. Hallelujah! Ijay kingdom ni Apo Diyos, awan ti sadot. No wonder, nga idinireceive mo ni Jesus Christ, konbiktaran da ka, no, sumadsadot kan. Amen. Because kayat nagarod, nga rumwar jay effort mo nga ag-respond kini Apo Diyos. Because no ag-effort ka kini Apo Diyos, ito jay bagbagada nga panag-iposisyon. Pagiging good receiver. No ag-effort ka nga ag-seek kini Apo Diyos, ipusposisyon mo ti sariling ijay blessings ni Apo Diyos nga na-receive mo nga ag-manifestar. Amen. Iti human effort, example ko na lang dagito yuti niya. For example, di araman ni Jerry ni Gloria niya, kat ting kastana, by effort. Opo, so nga uray no. Sabagay, tagay-fugaw na matiti nga doon. No, for example, ni Jerry kat dito niya, kat ni ko ay fugaw ko tapo, talaga muturon na. Uray no, bumagyo, umaraw, agasam. Tamagain na lang. Ni Gloria. No kasjay, dati ko magbagadang human effort. Kung binastad na ka, ni Gloria, aray ko. Sayang jay effort. Sayang jay regalo. Iso ako ng pima ni Joey, nagastos. Ako mo no, naggasgastusan na gamin. Nagastos ka no. Iso ka sayang jay effort. Ngom no maawatam, nga gapot tayo eten da kagod ni Gloria, iso nga respond ka jay ayat na, han nga sayang jay effort mo. No apan ka jay, handa ka bastadan, welcome handa ka, ipamamuda ka pa'y kinimama na papa na. Oh gosh, ipamamumon. Kadi. Kasi itiket ko sa one. Isu nga data yun, respond tayo di ayat ni Apo Diyos, posisyon tayo ti sarili tayo ti favor ni Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Ada iti maysa nga pastor nga napaka, nag-unay iti revelation na, no niya ti kasana, nalaingag isuro. Ada ti gift na iti teaching. Kutkuna na piman, idi inikandak ni Apo Diyos iti gift iti instrument, ijayak nga practice iti mano nga oras ijay lang nga instrument kuna na jay. No maminsan pa hang ko mawawatan ta apay nga adak dito nga kukulong nga practice instruments ko nga halos 9 to 10 hours. Kuna na kat hoy. Nagko jay 9 to 10 hours kat wa. Agaso mo dito nga practice mo. Sakto pa ka tanak pa makabayad 30 minutes. Kailangan nag-inday na nga. Ngam day gayam ijay nga insuro ni Apo Diyos nga nung naikan ka iti gift, kailangan nag-invest ka ti time ijay gift ta dati ka sa nagmanifestar. Amen. Ti amok gamin dati, no giinikan da ka ni Holy Spirit iti gift nga agplay, iti instrument, amumon amin nga awan ti practice na. Ngam idin baga na diay, na-deceive ijay nga revelation. Isu nga idin baga na diay, kailangan nga ag-practice ka, gifted ka garod. Isu nga ag-practice ka. Wala na piman. One time, in bagapi man niya po Diyos kanya, iti may nga purpose mo dito yung ministry, kata i-develop mo da gajay musician, umad-ado ti musician kan worship leader, kuna napi man. Kati di ko, ang ko nga nasipsiputan,
Di lang napalabas santo nalagip ay win gayam ang multiply kami diyan nga musician dito eh. Because nubuy-buyan da kami dagi musician, ijay da nga main encourage. Hallelujah. Kat ijay mat nga matrigger da nga ag multiply. Ijay mat nga ay kahit kumot nga play kasoy kat kumot nga baling nga musician kasasay. So kita nyo, ada iti bandan iti youth, ada iti young adult, ada iti women's, ada iti men's. Tas di last week, ada children's. So nga gasam na talaga kung madadad iti mos usar iti ministry. Amen. Kat nag-start di ay, dagijay committed nga ag-serve kini Apo Diyos. Nga mang i-practice ijay gift ni Apo Diyos kanyada. So kita nyo kanino, dungdungon nyo ni Pastor Rumi, ijay kayo nga may encouragement nga preach. Ijay kayo nga may encouragement nga minister. Dungdungon nyo ni Uncle Jopre, may encourage kayo milyonaryo. Hallelujah. So makita yun di ay, once gang may develop mo jay gift, may inspire mo jay da duma agmul multiply. Amen. Kademat lang ti function iti spirit of counsel. Ngayon, karisyon da ka, practice ka. Kasi ti aramidam kasakasay, tagayam ada ti ma-inspire, adugay mag-multiply. Amen. Hallelujah. So nga, bagbackout kini Apo Diyos biman, nga buti na lang, at least nga uray no kastuya ti tawon ko, at least nga isursurwan da kadag ito nga banbanag, because nuhang ko dag ito nga mo, awan, hang ko nga amo nga talaga no niya ti kasta nga paspas nga growth na espirituan. Hang ko nga kaya nga i-manage da gito amin. Iso nga praise God, adamad day mamanong tayo, adamad ti pastor tayo dito church nga adamang isursuro kanya tayo. Amen. Nulumalaing dito na espirituan, amo tayo nga mang honor ijay leader tayo. Remember this one. Hanyo nga ibagbaga nga kapunta daw ti basit nga revelation nga nalayo kot nalalaing kayo no ijay pastor yo. Ni pastor lata tinaano yung taran nga mang ilid kanya tayo. And kanya tayo mo ti respond tayo kot mang respeto kanya da, mang honor kanya da, mang esteem kanya da. Nga mang fulfill dyan na nga banda. Han nga ta, agaramid ka ti ministry nga awantin, bagbagan ti Holy Spirit. Ay. Iso nga tano, ag-work iti spirit of counsel, expectara mat lang datoy, ado ti matamaan isya nag. Idag start ta nga leader iti youth department, ti kasla nga panunot ko, ti problema kat di kongregasyon ko. Kaya po imanda nas kongregasyon. Yan. Nalalaing di man siya. Sa bagay, no nalalaing dala tamat kidiya, kat siyempre, ang dala tanga mo mang honor iti leader na. Ngam habang agugurok tin espiritu, ang kunan iman niya po Diyos. Han. Kami iman niya po Diyos, itigidi panunutom no, kas ano ka kidig improve. Kas ano ka kidig excel, di ta nga intud ko, nga nangayabak kang ka. Kunan iman niya po Diyos. Amen. So ano, may mati spirit of counsel mo kanyayo, ragsakan nyo lata ka masaktan. Amen? Ragsakan nga masaktan ka, anya nga igarod. Niya po Diyos iti mang ididilan kan ka. Niya po Diyos iti mang i-expose nga hanya dita ti problema, dahito nga talaga ti problema. And then numalpas di ay, expectaram nga mayatun iti mangyari. Amen. In Isaiah chapter 9 verse 6, kita nyo ka din, naawagan niya po Diyos, ni Jesus Christ, nga Wonderful Counselor. Kat ni Jesus Christ nga dito, apay nga naawagan nga Wonderful Counselor, gapot ta da jay Spirit of Counsel. Amoy patikat na sa wanti Wonderful Counselor, extraordinary nga strategist. Ikanda ka ti strategy. Iso kita nyo ka ti strategy ni Apo Diyos. Ti panpanunutin dagi jay Israelites, no umay jay Savior da, kaslamat lang nga David. Day nalaing nga makigubat. Nga mang save kanya da, ngam ti strategy ni Apo Diyos, jay Savior kat matay para kanya tayo. Kita nyo ka di ni King Jehoshaphat. Adan ti talo nga army nga mang surroundon iti nasyon da. Kat idi nagsik da kin ni Apo Diyos nagwork jay Spirit of Counsel. Amen. Ti strategy na, handang imbaga nga alam jay ispada dagi jay kuan. Hanya kasay, ti maun una,
Dagijay musician, ken worship leader. Agaso day nga strategy niya. Out of this world. Handa nga naabak, nangabak da. Nagkanta da lang, nangabak da. Adapay tibalon da nga nagawid. Nga babalito, armor, espada, agaso. Isu nga no agor the spirit of counsel, expectarum. Nga umay. Iti blessings matlang ti panagbiag mo. Amen. Ikan na datoy iti counsel, iti amin nga laban. Ken amin nga kailangan tayo dito rabaw, ti daga. Naibaga kon jay kwa ni King Jehoshaphat, iti 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 24. So nga importante kanya tayo, nga mamamuan tayo, ken agdwell tayo, iti spirit of counsel, tada ti kastana nga ma-demolish jay selfish nga ambitions tayo, jay sinful nature, ken tada ti kastana nga rumwar jay plano ni Apo Diyos ti panagbiag tayo. Remember jay Jeremiah 29:11 nga ti plano ni Apo Diyos kanya tayo, it is for our good. Amen. Han nga jay kadadaulam. Ngam jay apang kay jay blessing ni Apo Diyos, apang kay jay brighter nga future nga in-prepare na kang ka. Remember this one, nura tayo ti agplano ti panagbiag tayo, haawan nga talaga. Halanganan. Ngum no ni Apo Diyos iti matungpal ti panagbiag tayo, jay pagpagnaan tayo, everything work it together for good. Amen. Hallelujah. Isu nga, no siyak matkidingag pa isu, uray panunutong matlang nga di. Mas agtras ka ba jay plano ti panagbiag mo? Uno jay plano ni Apo Diyos ti panagbiag mo? Siyempre jay plano ni Apo Diyos para kanya. Sometimes, adan tupay matlang jay plano ni papam, ni mamam, kang ka. Kat sa baligan ti plano ni Apo Diyos kang ka. Kat medyo jay man nag-struggle. Karkaroon ibaga na full time mak. Nya ko lang. Ko na niya. Nya, full time ka. Narigat. Karkaroon no nakagraduate ka, naipasapasam jay bar mo ka kasi esos. Ay, kuno-kuno na day parents si jay. Nung pay dagi jay pay problema jay pamilya, dito alam niyo man full time. Talaga nga medyo kwati parents si jay. Ngumno maawatam ko mati plano ni Apo Diyos iti sarilim kan kadagi jay in pa handle na kang ka mai-guide mo isuda amin ijay perfect will ni Apo Diyos. Amen. Madiba garon nga mangiplano iti future jay anak mo, haan, mayat kidia. Tamamatiak met lang karkaron no believer ka, ni Apo Diyos met lang ti mangibagbaga. Amen. Ngum no ibaganan nga full time, anyo nga saksakitan. Agragsak kayo kadi. Tajay pamilya yo adati nag full time. Amen. Sabagay, basit gamin ti parents gamin dito halos kadoang katiyut yang kakasakasay. Isuwa kita nyo kadi 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. Adati testem mo nagdamdama. Medyo may katawaan kayong deity power ni Apo Diyos nga work. Amen. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Dito yung nga weapon tayo, dito yung nga Holy Spirit. Isu nga no instrakan da ka, sige, mabalin nyo nga ibagalat nga jay gospel ni Jesus Christ. Kung sino tilata ti mang-explain iti gospel ni Jesus Christ, iti Holy Spirit lata. Haan mo nga mabalin nga maawatan jay gospel ni Jesus Christ, no awan ti Holy Spirit. Amen. Isu nga bumagsak iti Holy Spirit eh. Isu nga dito yung nga weapon tayo nga mang-break iti amin nga stronghold kajay power iti Holy Spirit. Isu nga iumay na iti understanding kan ka, counselan da ka, instrakan da ka. Taday mind mo kat ag-submit kini Apo Diyos. Jay mind da kat ag-submit kini Apo Diyos. Isu nga ikanda ka iti strategy. Amen. Iti da ito'y nga bulan, jay youth department me, hang kayo makipkiptot niya. Jay youth department me, ada iti tournament me. Nung makita jubin yung agay-ayam, nga kwakat church ko nanda jay, siyak piman ng ibaga jay. Ngamahan nga talaga siyak ng ibaga jay. Ada iti plano mi ijay. Isu nga ada jay tournament mi, kat ijayan nga, lagi jay naatap, or dihan niya makitungtungtong ka namin, at least makatungtungtong mi ni Suda. Ano ti hirom? Karo ka namin jay. Inuton mi nga eh. Ta syempre, mamatiak nga ni Apo Diyos tinang itad kanya iti strategy, tada ti kastami nga mang katungtong kanya da.
Ta syempre iman no umay ka dito church alangan nga itiram kanyada dagos din na espirituan. Ket handa pa lang dagi nga amo. Uray ko pipya ko mano ada ko mati saksakitin da ti panagbiag da at least mabalin mo ko mga intra nga dagos niya po Dios. Ngumnungayhan idi narigat mo suda makatungtong. Isu nga tournament nga di halos at least agtutungtong da, agko-communicate da. Mayat. Kat at least nga ijayan nga ininot nga umay ka dito'y makigimong kung nada, katum umay da. Tandaanan nyo, arati, strategy ni Apo Diyos ijay. Apay nga kasay. Amen. Ako matkidi nga ibaga nga deti biagdan. Tatalang day nga bulan, malpas day tournament, iyan install mi amin matkidi. Amen. So, kita nyo strategy di ay. Amen. Kita nyo kali, da kayo nga driver, da kayo matlang tisaran ni Apo Diyos nyo mang evangelize ti driver. Because ada iti, mauawagan nga common ground. Kita nyo kadi ni Paul. Yan, ni Paul. Amuna na ito yung strategy. Amuna nga yung mauawagan nga common ground. Tani Paul, kung nanapiman, no heavy burden dagi nga tatao. Hanapiman, parupa nga amuna the word of God. No, for example, isuda dito nga kwakat, kasuiti ko gali, da kasi kwa isuna. Hanmat gidi nga, no, for example, managbasol, apan matagbasol, no. Alaan na nga, jay, kwarat at least nga dati kasana mang i-share, jay, gospel ni Jesus Christ. Isu kanya tin umamingsan, at adutim of offend ti Kristyano nga dagos, why? Because awan ti strategy no mamingsan. Apo, makitungtong nga dagos, amo ba nga managbasol ka, kuna na nga dagos. Kasi siyempre, no, dungom di akat. No. Uri si kamat, amin tayo managbasol, kasi, siyempre, karkarong umahatap dan, Amen. So, kita nyo kadinitan huay, ti strategy piman ni Apo Diyos ijay, ay adabat ti masaksakit kang ka. Kuna na piman. Hindi ko, ilehans na, nukot, maagasan ko ti. Di, damagandan, ni Jesus Christ, di pa nagbiag da. Ijay dan nga i-accept. Numaminsan pa, han nga jay healing, ngam jay, panang i-bless, iti kwarta. Kat ijay nga aduti may evangelize na. Amen, hanay, baga nga, among managbasol ka, so nga kailangan nag-repent ka, han nga kasi, ti set up ni Ethan White. Isu nga nalaingay ni Apo Diyos nga strategize. Isu nga ask-en tayo ni Apo Diyos nga ikan naman da tayo iti strategy or counsel. Kanungam no counselan da kaman ni Apo Diyos, please, ahang ka masaksaktan ijay nga negative, nga masaktan ka lata ijay nga positive ti panunot mo. Amen. Nawatan tayo. Kita nyo kadi, adati may isang pastora, kat agri-request pi man dagi jay kongregasyon ijay China. Iti Bible. Kat siyempre, no ijay China, basta makita da lang jay Bible ay awan, imposible. It's either pipiano ipa-deport da ka, ngamnungay, patayon da ka nga ijay, di narigat. Aksisik ka no kinihapo Diyos, ano nga tatigas tami, ikandak man iti counsel, strategy, kuna nabiman. Kat kunang kano ni Apo Diyos, agbado ka iti red. Nya? Anya kastana, ipuslit mo jay Bible, agbado ka ti red, anya kinalaman na dihay. Kung na dihay. No, medyo kan, pinati nalata dahi timbak ti Holy Spirit nga agbado ti red. Isu nga di apandan, ichi-check isu na, iti Chinese, kay kayat dati color nga red. Ta siyempre, dahil kanyada kat kaslangan dito ikat charm, dahil ikat pangpaswerte. Isu kita nyo ti Chinese kat kaduan kat red. Nya? Huwag. Isu nga idikwan, handa nga in-check up jay bagahe na. Kat nap-nap no ti Bible. Umay ka dito yung sige mabalin. Kung nata, siyempre kung nata, blessing dito eh. Swerte tayo dito eh. Kung nata jay. So nga swerte mo't kidiiman nga talaga. Favored nga talaga dagi jay kakadwa tayo jay China because adan jay Bible nga inurur na. Strategy ni Apo Diyos. Amen. So nga, amuyo ka dit. Ibagbaga ni Apo Diyos kanyang tatay, iti may sa ti purpose, kung naniman ni Apo Diyos, iti purpose iti young adult, iti purpose iti youth department, purpose iti men's, women's, katahan lang nga maisuro jay, kailangan da ijay nga age da, kung naniman ni Apo Diyos, tada ka diti kasada nga agko-communicate, ag-communion. No, agimgimong tayo. Kung numalpas ti gimong, apo, kasla awanan, day kaabay mo nung mamingsan. Han mo nga amo no sino dito, no sino di ay. Iso nga buyak garo jay women, di ba jay women. Dati sarili yung abiyag dati niya. Sarili yung spiritual life kasakasay. Ngam idea dan jay women, kaya nagkumkumit kayo jay women, no apang ka nagba-Bible study, kakasayan, adan niya jay banding.
Amen. Adan nga jay closeness. Isu nga no, feeling mo dito yung katangkapay lang nga close, maki-women's kagamin. Maki-men's kagamin. Ijay nga ma-establish jay closeness mo, ijay mo nga marik na nga pamilya ka nga talaga. Amen. Hallelujah. Un, agmay-may sa tayo. Han nga umay tayo lang dito yung makigimong, nga awan lang han nga mabuo jay banding, han. Idipi man last year, kunan pi man niya po, just iti may sa dapat nga establish yu dito yung department yu, kat friendship. De, rumor nga jay barkadahan, kunan na pi man. Kat ijay nga nag-multiply jay department may. Idi biyernes kat 65 ti attendance may. Tapos idi Saturday, 30 plus manan. Siyempre siya kat, ay isuya, kung anak mamamati. Ngamday God, strategy niya po Diyos. Isu nga, di man nagla-lunch kami, idi last year dito, iti Saturdays piman, isu nga, isay nga mamamuan, medyo may sakin may sa, ijay mi nga, ay, okay, kasugam na ito, kasugam na ito nga tao, kasakasay. And siyempre, yun, kapiman kat, mahilig na ito music, idi, sige, oh my God, ito. Kasay, adang ito, banding. Adang ito, prayer mo dyan. Isu nga, ito, strategy niya po Diyos. Kita nyo manan kari, iti dito yung services tayo, ijay second, ijay third week, and fourth week. Kat makita yung kadi nga, ada nga ijay teaching, strategy manan din ni Apo Diyos. Taamin nga level, maahalat tayo. Taamin kat aggrow. Amen. Isu manan nga dati children, ada manan ti youth department, ada manan ti women's. Tada ti kasana mai-prepare da manan nga pan ijay next level ti panagbiagda. Kunan gorpi man ni Manong Chester, kita mo iso ko, kunan na, apaya Manong, kita mo tatang ulit ti-graduate kat hana purwisyo dito yung mens. Win mo't kidi. Isugarod nga magnara dito yung department mahas-hasara tatano apanda dito agbalinda nga asset. Han nga liability. Pat kunan piman ni Manong Chester. So nga, kita garod kung kunan piman ni Manong Chester. Kitang pa rin ni Armil. Kunan na piman. Asset na piman dito yung mens. Kung kunan na. Siyakmat nga leader na, iti-aday suna dito ka. Ijay young adults, yung department. Siyempre, maragragsakan ka. Tadagi kongregasyon mo, asset. Han nga liability. Han nga problema. Nyan tiros. For example, no day, hanandol mo nyan tiros. Kat, tatang sit dami, kasakasay. Dumanon de ka ni Pastor Rumi, ay awan. Hanya dagito yung, han mo talaga dagito yung susuruhan, kuna nani. Awan So nga imbis nga multiply iti church, maganggang kay di church awanan. Hallelujah. So nga agdengag kay iti strategy ni Apo Diyos. Tada kastana nga ag-multiply tayo. Amen. Ijay Micah chapter 4 verse 9, kita nyo kanina iti kinaimportantin iti council, Lord. Isu nga da kayo gayam nga awan ti church na agpray kayo kanya po Diyos tapang kayo jay church yu gamin. Ijay kayo nga grow, ijay kayo madisciplean, tag-mature kayo tina-espirituan. Amen. Hanyo nga ibagbagang hanyo kailangan iti church. When no mamingsan tano ijay religious nga aspect, madmadi iti church. Ngam no apang ka dyan na espirituan, importante gayam iti church. Because ijay ka mature, ijay ka grow, ijay ka mapadas, ijay ka may suruan. Amen. Hallelujah. Kita nyo ka na dito eh. But why are you now screaming in terror? Have you no king to lead you? Have your wise men people died? The wise men, they counselor. Kuna na day. The wise people. Counselor. Pain has gripped you like a woman in childbirth. Umay iti pain. Umay iti chaos. No awan ti counsel ni Apo Diyos. Isu nga iti Holy Spirit kat counsel, tara ti kastana nga mang counsel kanya tayo. Amen. Talaga kasta. No kahit yung agro, da nga talaga dyan panagbagbagat yung ama tayo. Ama tayo kat siyempre, help mo di yung agro. Kat kita nyo kalipiman. Ni Apo Diyos mo't lang kat kasay. Amen. Bagbaganda ka, instrakanda ka, igay da ka, tag-mature ka tina-espirituan. Kat kasi mo't lang iti Holy Spirit.
Kud no umay jay counsel, umay ti blessing, multiplication, victory, iti time, iti famine. Ijay Genesis chapter 26 verse 1 to 4, isuwag pasalamat akin itatang ko ta Isaac tinagang ko. Tahan lang kahit nakasawon nga sarcastic nga laughter, ngam no kitam jay istorya ni Isaac, no anya jay bagi ni Abraham, minultiply na times 2. Han lang pa kasi, sobra-sobra pa eh. Jay blessing ni Isaac. So nga tatamot, ibagbakin niya po, just thank you Lord God, ta Isaac tinagang ko. Adamot 80, twofold, 100-fold mo nga rami ng tipanagbi ko. Basaan to yung Jay 1 to 4. Okay. Sabay-sabay yung basaan. 3, 2, 1, go. Okay, kita nyo in-instruct niya po Diyos. Ada day counsel nga go work. Amen. Next verse. Live here as a foreigner in this land, and I will be with you and bless you. I hereby confer that I will give all these lands to you and your descendants, just as I solemnly promised Abraham your father. I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky. I will give them all the lands, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. Kanyo ang lang instruction tinted niya po Diyos, promise mo't lang. Ada iti declaration niya po Diyos nga mangyari kini. Isaac, verse 5. I will do this because Abraham listens to me and obey all my requirements, commands, decrees, and instructions. Instructions, commands. Amen. Next verse. So Isaac said to Abraham, and the men who lived there asked Isaac about his wife, and he said, she is my sister. He was afraid to say, she is my wife. He thought, they will kill me together because she is so beautiful. Kita nyo hanlang nga jay blessing niya po Diyos kini Abraham kada yung materialan. Uray jay asawa na, oh my goodness, napaka-beautiful. Kita nyo kadi, na-attract jay king. Ay, ina. Talaga nung mamingsan tiari niya. Mahilig dati ka kasi. Sabagay, hindi mo't kididi ay. Okay, basahan tayo. Next. IJ Con 12. Kita nyo 100 times more. Ay, mayat nga talaga tikang konsilan niya po Diyos. 100 times more. Iti maited kang kaimen. Okay, next verse. No, awan ti instruction niya po Diyos. Hanya nagbaling niya kastoy ni Isaac. Amen. But praise God mat lang, tani Isaac ag-uubeikin niya po Diyos. Naprotektaran lagaro doon dyan pamilya na insecure pa niya po Diyos jay wealth na. Same mat lang mat kanya tayo. Amen. No once nga ag-flow tayo ijay spirit of counsel, expectaran tayo mat lang dagito nga mangyari. Amen. Hallelujah. Isungahan nyo kung mga balbaliwalaan iti Holy Spirit no panggap iti panag-adal iti Word of God. Kinno niya ti kastang agbyag dito irabaw ti daga. Tan ijay nga isuna ti mang-instruct, mang-guide kan ka, umay nga talaga ti victory, umay nga talaga ti triumph, blessing, multiplication ti panagbiag mo. Amen. Naawatan tayo.
Numamingsan gamin, ubing ka gamin nga Kristiyano, ti amum lang kat Jesus Christ Amum lang kat Holy Spirit. Ngumno gayam ag mature ka ti na spirituan, ije nga mai-unveil jay mysteries ni Apo Diyos kan ka. Ije mo nga mai-differentiate no ni Father God ti in may jay room mo, or no ni Jesus Christ, or iti Holy Spirit. Baka pa ngay gayam the angel ni Apo Diyos yung nagbisita kan ka. No kitam jay mamanong kin mamanang tayo, da Pastor nga Romy, mai-differentiate da dagito yung abanbanag. No dangom ngay kat, in may iti Holy Spirit, ije kwartukot na. Kas anong man na-discern nga Holy Spirit diay? Dida dumaman kat ni Jesus Christ, kunan da. Dida dumakat, in may the angel kat handamat nga baga ni Jesus Christ, amudamat nga angel ni Apo Diyos diay. Iso nga umay iti discernment nga talaga. Ijay mo nga talagang agbalbalin nga clearan jay pamayan ni Apo Diyos ti panagbiag mo. Naman kung manan nga ibagbaga nga adat idaduma nga Savior, awan iti daduma nga Savior, ni Jesus Christ lang. Amen. Awanan ti sabali. Diyan workout ni Jesus Christ, ijay cross, ijay nagresurrectan na, then napanan na ijay heaven, solid diayan. Amen. And then umay pa lang manan ti Holy Spirit, nagpintas manan. Isu nga, dagijayan, hanan dagijay masukatan. Antoy dagijayan nga aramidan nga complicated. Ngumno mature ka ti na espirituan, maamuamon no sino dagijay asaran ni Jesus Christ, asaran ti Holy Spirit, no niya dagijay pamayan na, kaya ti nagpintas. Dahil ti mayat, ma-separate dagijay ubing kan jay mature. Amen. Idi da ito'y biyernes, ada nga itin bagan di Apo Diyos kanya, kasoy ka rin ti aramidam, kunana. Ipa-activity mo ka rin dito kunana piman ni Apo Diyos. Di activity, nagpagatang iti lentoys nga papel, inwaras ko, ilistayo amin, jay negative nga past you, jay madmadiyo ti sarili yu, madmading og ugali yu, ilistayo amin. Apo. Talaga, adupiman na ilista. Manong isurat ba tinagan? Wala na day. Wan! Apo, sige, surat day man. Ngam siyempre, ado ti madanagan. Baka nga'y blackmailan da ni Manong Dom na makon ko na siguro jay. Ngam ti instruction ni Apo Diyos kanyak, alam ka di dagita papel, tas kay basura ka, mga basbasaan. Wala na jay. Hindi ko, inhalak agpasuday pa papel. Uray kang na makasubmit da amin. Tas alam man jay basuran, nakitut da. Kung kuna na jay nga dagos. And then, idinay basura kan, adang iti inaramid ni Apo Diyos nga na idumduma. Adang iti kasa bimtak nga ijay service mi, nga presence ni Apo Diyos, napigsa nga presence ni Apo Diyos. Kat bigla nga, idipi man imbagak nga, kastoy matlang kini Apo Diyos. Awan pakibiyang na iti pas mo. Awan ti pakibiyang na jay negative nga kwan. No, adda ka kini Apo Diyos, dagi jay old awanan, the new has come. Kukunak pi man jay. Kat isuda kat mamang manghada. Holy Spirit ya go work at that time. Simple nga instruction, tips, ngam, napaka-powerful. Amen? Nagpintastahan nga tinkasan ni Apo Diyos kat di ngay puuran da. Di ba no, di basbasol da, kakasakasay kat puuran da. Kuno nanda piman. Sangi day man. Ngam jay service mi yan, nga sangi day man. Naragsak dami na ibasura. No katungtungtung yun dagito youths, kat na, no, adati topic da about iti basura amu yun. Na basuran jay old. Then yun tiada. Amen. Isong ano adati, numat lang jay ubing yun, kat medyo ado pa lang pag-ubor kamanda, kunak man doon na basuran na ita, kuna yung may parimain ka nga na. Amen. For example, kagagayom ko, kuna man jay kat apo, kabit-kabit gayom na. Kunak man yung basura mo na ita, kuna man jay, Amen. Tauray no hanyo nga bauton, may palagip ka niya dyan, workout ni Jesus Christ. Amen. Iso nga dagito yung kakadwami, adapi man niya jay kadwada, medyo ko nga latang sa ungay. At na inayon na gamin. Mahilig iso na dagi jay ST start na, tapos T itilas na, dagi jay WT, tapos F, EJ ko, mahilig dati kakasay, latang, kakasla nga ibagbagada. Kunan pi man iti kakadwami. Kunak man nun na basura mo na ito. Kunak man na yun. Ay, sorry. Winning apay so. Kunak man na dyan. May palpalagip. Amen. Strategy. Uwin nga apay so no. Pasarot na nga gina. Kunak man nun na basura dyan. Kinasarot nga ko. Han mo ba nga nailista? Kunak man na. Ay, na.
Iso nga makita nga ti spiritual life gayam, haan nga boring. Napnuhan nga gayam ti excitement, napnuhan gayam ti joy, although adadje kay paprosesang mamadala ta ti joy, adala ta ti excitement. Dilatag isam kalatag, katawa kalatag. Nalaing niya po Diyos nga strategy si nga kailangan ito ti spirit of counsel. Ada kang kada ito yun, makicommunicate ka na lang. Amen? Last nga verse, kada ito yun, bagak tatay jay common ground niya. 1 Corinthians chapter 9, verse 22 to 23. Ijay man, Living Translation. Living Translation. Okay, sabay-sabay yung man yung basahan. 3, 2, 1, go. Next verse. I do this to get the gospel to men, and also for the blessing I myself receive, when I see them come to Christ. Kita nyo ada iti strategy ni Paul. Nga hanlang nga basta agsusurat, nga basta duritso nga agpreach, nga ada iti technique na. Tada ti kasta na ag-evangelize. Ada ti kasta na ag-preach. And hanlang nga tada ti kasta na ag-preach, nga kita nyo kada dito tada ti blessing nga ma-receive na matlang ijay no umay da kini Jesus Christ. Ito nga blessing, jay soul da nga na-save. Isu nga ipiman niya kunan, piman ni Paul, nga joy na dagi jay kongregasyon na. Crown na isuda. Isu nga siya kumat, inamin kumat deti sarili, the department kumat kat joy kin crown ko isuda. Uray no mamingsan, katanda ka dandangan. Uray no mamingsan, kataglada-ladaw da, handang alanda, gaya schedule da. O medyo napigpigsa da pa yung agsuruno siya, kakasakasay. Ngam still, joy ko latay suda, crown ko latay suda. Uray no medyo aduti pag-is-strugglean da, kakasay. Ngam still, joy latakin, crown ko isuda. Isu nga dala di mang-empower kanya ka mang ituloy lata di mission ko kanya da. Strategy ni Apo Diyos man hindi ay. Amen. Isu nga da kayumat kuma. Itrato yung matanan ada gaya kakadwayo dito yung church nga joy kin crown yung matlaang matanan Amen. Nagijay pa umay dito yung church tayo, itreat yung isuda nga ragsak yung kan reward yung kaniya po Diyos. Tada kasana nga ma-empower kayo nga ag-serve kanya na more and more. Umay jay enjoyment, umay jay excitement. Hallelujah. Kasi tikas na. Isu nga mayat nga agbasbasa ka ti Bible mo, mayat nga agpe-pray ka kanya po Diyos, ag-meditate ka, agdindag ka ti worship songs, agdindag ka ti preaching, ti akayam nga mang iposisyon ti sarili nga agdangag iti Holy Spirit. Ta at least mat lang adat ag-speak kang kanhanan nga ti panunot mo kot siyak nga taraytoy, ni Apo Diyos nga taraytoy, uno jay demonyo, haan ma-discern mo jay boses. Amen. Ako man niya bagbaga, nga basta urayan nyo nagbasa kayo lata ti Bible yu, ag-pray kayo lata, ag-meditate kayo lata, umay lata ti Holy Spirit nga mang-i-guide kanya tayo. Amen. Dahil iti ministry, iti spirit of counsel. At ato pa jay, daduma kat, mas dawa nga apay nga di ba kunan dapi man kat nasakit jay puso na, kunan na jay kat apay nga jay, ilehans mo nga kat jay kwa, tumong na haan ka di nga jay puso ti problema. Yan nakapsut nga tumong na, gayam. Amon ti Holy Spirit day, isu nga expose na, kaunsilan na, hanya day tati problema. Day tuy. Isu nga ni Pastor Rumi din naming sangkat, ililihans na katawan mang mangyari. Idi lang in touch na, jay ni, jay ililihans sa santukan, jay nag-work iti Holy Spirit. Because ti problema gayam, katahan nga jay ulo na, ti problema gayam, kat jay tumong na. Ag-pray tayo dati yung spirit of counsel nga agtrabaho. Amen. Ti panagbiag yun.